balik tu Isya itu kena kita part balik cepat. Jadi man guru pergi tap tu dia. Penekam sebagai ban. Kan. Kalau man kat diskon suruh kenang tiu, kenang bahat yang badan pun kita kecek kena. You rukum le jong ka parti pa jonga. Rukum bam nyo yi. Ikitu kisnem kibala IT me hapo ka parti. Ila don bat men sim. Ila don na du ka pot ki bakek. Isu jang kesong jang ada ke konsentrasi jangan ke konsentrasi lebih ibading duna konsentrasi jang pi me khilaj banyak kon ba dakimat ki badai jang parti barok kawai ban saci simpan ipre subha ya pi ba ki ba kena kacau ane mata kasni ngidon hme peyem di kong daiti cemaja ikertong the voice of the people party ibanyak kon nan malki lajum kha konstitusi so jam sakmat beri bikin kali sebab penitu ilade pi like school kumno mai pa jong pi patkikam di jam bat bapitrai publish bun ba pila khat yang asa kami Q&A mo ningkang sapang jong lechong idon klang wut chipara te imei pa jonga mo boro ki tu ipa jonga ide ba bindulano ibala job lah sin ni ke MDC election ya imei jonga la khwat I kongri majau isa hang ni hapo malki ipa jonga kunju te sayo ya ni prang chipara te na ita prang chipara ngadi kun basan te hadin nangta ngar masih tenat bah ya kata kajinya dan tijung ipa jonga chomma te baro hi kumta ki kli ti te be ikop ban but je kenuk sai pa jenjat jong ipa te ngapan kumta hi ka mon jong alu ngalong be bangan puli kelo ngaladep ya ka BALB honors nang tu ngaladep ya ka LLM ru kunju te kanyo snem ngala practice ngala puli kelo bat mentala si post nem tam ngala long ya sai ai ngadon ru bat ka State Women's Commission jong kami halian te kumta nakata ka jingya le ti jonga hakalo ru kunju ngala ya deal bet ki pa hakadi ka domestic women ru ngala deal be hi be ki pa ka de kan ni ke ka penuan yang asakamat mangam don haka politics pada abang nak so apa pin jam sega politik so kla bonong kla trai ya ka kampat ba don be pat bang ni tu isi don be ki pat ba hakano ka turu ka kam mangatrai ka de be deal be pat ba to namar man ka basdang pi tho ba ipa jong pi dai ba bindo man nok te bai la dai wei ni ke resan pathe ba rem ha ba la bang dai nom sedang jong pi DP hai te balik pat PJ de ka BPP balik PJ de ka DP la se ka ba ipa jong pi dai unong sedang jong tok parti ngaru na dudang je la don haka UDP muchwa HPU mo hadi nang tu sawan ka UDP nga hat ka pong nang red ba nai ibitang ya ka UDP ka HPU hak po usintio de hadi nang tu sawan ka bom te shong shit be kumta ken tangan ngal don be ketuka kata ka spirit benong be ba ya ka jadi dulu jom kerja parti thawat ngalong be ni ngat it ba te ngalong it ba ngalong ngat tip ba ken chak phang ka kom im rukum man jom khasi te na kata ngai I pa jong ngai yat kumta kalen ti ngai tanat ba ya kan ka parti jo kan ka bom du UDP te hadi nang tu long apa julong member pada hak parti ngai arap I pa jong ngadon lang ya ka ngape ke election ko long kum ka rukum trekam ke ideology jong ka parti long ngai tanat ma ta ka por ha kan ni pada ka sin bangai I rukum le jong ka parti pa jong ka rukum bam nyo yi ikitu kisnem kibala IT me hapo ka parti ila don bat men sim ila don na du ka por ki bakek na du ka por ki ba bring ila don hak ka por ban dikum no ban sengi ya kan ka UDP rukum jo te kalong ka ik ka ba mde ba kata tang ipa na we hade ka kata ka yin juni ru namang ila ite ya ka parti hade hak bam su nyo yi ipa jonga wat hak general meeting ba ki penong ru ki buat chui wat ka tu ka tiket ba ipan ru ki ai bri banapat hade yo ubri pat ubalong su qualify babyang nadong siya dong bla don may baka party bom chu pet seng hade mo ki kentat ya kata tang asu ong ba dom lele mo ba ki tharai malalong tu ke mo use and show flat bu be charut ka kom ta ke hakita ki liang bang pet ya kata ka party tang ayu iru kim don ki leaders babyang banyalam ya ka party ngam smo hiru bangan lek hak ka party ngam dos ngo nganchu
Bamdan shi hira ipa jong la jong ru ngabda itnat shu haka por bang apet pat bami kani ka party mga sit polo iba aden na dum charu ayo I kan kum long jong I kan kum kren jong I ilong straight forward if juting ino ngai iru haka taka jingya lenti jong aba iba aden ilong shi shang bri bakut itnat nama ba ipenmi ik tu ka clean politics fi clean politics ngaru ila di yo I ipa jong ai im kum nomo so simple life im judan ka ik pandan black mark ken haka jing im jong I tadi hang ta ka ba ngapa ngai ipa ba ipa jong ai im don chu haka kun ko party ngapet pat ya kan ka party nang ka badang mit thamai ka pikipat ba baro kipet ya ka ngaru kum ju ideology jong ka long kum ju ngaru ila di ngal ngayalap mo ba kipat ba habang ai train kum nu ka jing man ka jing im jong ki kum nu ba pli ki don haka jing jing apa hakut kalian tingi la di tingi ba puli itu mo nilong well informed ni pet ka ba jing jap saudang jongi te kum ta ke ngapa ngai I kan ka party ka badang ikut ka badang bit tamai ngai I kinong ya lambat haka ka party ru kin pri ki bepet kum I Dr. Melbo aru ide iwe ibam yang ya la di Henry ka de ka ba iwan bat IT la di na banta mo ka imlang sa alang iwan sakmat man pen scam ka party I Dr. Karachen ini isa epis kum ta bat I Dr. Ricky le dia ini iwe brio ba ngai tanat bah ka jinglong ji wat le ilong very soft mo soft spoken rukum keren ka rukum ya rukum im jung I itanat mo manginyo kum kita ki bidan nginyo na haka imlang sa alang tinggi don kam ya kita kin leaders de haka takin bangaru ngana raikut ba since ngai tanat ikan ni ka party ngari ka brio ka he larang ba san mo ngadon la ka jong ka choice haka jing im jonga tikum tang ali kida ni pa jonga ngabatai im apa ngate menta ka kenti te wat ngawi kala biang kereta jonga tharai bangannya sakmat bangan ni sakmat yong bele yong nga itna pa ikan di ka party dengan lek bat UBPP ngan lek yarap biki haka ngong kan MP election kan ngan yarap I Dr. Ricky ngong nga tengah ngakwa I in job MP tiong are you sure ngong yes tiong mi ko kun kata ta ka syong haka mon job pi ngata kalam pa IP man lek chunu hade kan dia di ka jingim jom pi ka lenti pi la asan pila tip teh ka pasmi bat ka ba ma ti kum tai ai ka blessing siang tu kum tang lapo I pat haka MP election asyu rabit kum tu bat ya ka party kan sulit be ban rabit ka ba khut men sim da ba ka sungun men sim ban rabit ya ka party memang ni nang laftat don kam ka party kum yang ngiru bangin wan kum kilong keme mo ki bedon si kata ka jingkit mo ka jing kit ya ka chat bedriu kan ngiru nga kwa lang kan ban to be part of the party kan mo bat pen scam chu ya ka party ka jong we kurtong nak MPP hanong thamai ngiyo iba ipa jong pili sebentar lang hadu ba kami kan yakran ka try tip pe skor jong pika poin ka poi ka ba karon kan yakran kentam kiran sosial media ki ba pe ka khon ma bindo ka na BPP rei ukpa jong kapan hon jong dai ti mud ma phi ka ukpa ron lakawai lek campaign lek yaram kapan iba kapan kan ni sufu jeng mod kapan la se bukpa kersan ya ka kon to ka dei ka di kisan pengalaman saya no pengalaman saya ki we ki meeting jong iba toni Winston lindo ti phad yang ate nga ngasngo ba ka de bangan wan chakmat ban benchai ken nama ki pat ba plikim kambha ba kin don haku umdum tane ba kin perkat sniu ya ka party ne ba ki perkat sniu yang ake tengah wan chakmat nga keren hi nga batai ki pat ba kai mo ka bangarung haku ka BPP ka de ka mon jonga engkau di kemon jonga bat kata kemon jonga ru shwa manganu ka BPP ngala batai ipa ngabatai ki men para ki bahayeng basam ngabatai ki ngong pet kumta ka BPP nganet kumta ki para ki men jonga ki babo ya ka takseng BPP na mangiju dekat mood bun sin si akren kan ya keren kumta si pang ka BPP te ki ru ki don ka ju ka jingmut ki hanya te ya ki pat ba ru ngala pencai ki ba waju saya lambak lagi mo haki we ar ti ngali ya ladi ngadon ngati ke beri kepala orang ba ngatip te ke ikano kalen ti ba mangan chunde to kan ba ongai paru ba pli la sha le kum ta kapati ti beri upat badon hakadong rip bang ju lete naka we keseng chakle mo ti long bik ta kin itik wit bat tu ka we kapati ken te bangan khot pa di paru jangan kapati ngam semua kwa ini mo ipa jonga pat ho ngam ipa jonga ila de hi kapor be inchun chong thai da kan don burom ki pat ba hadu man ta ki it bhai tanga tharai ide man nong ku ta ken
Tại là đi kapo trong mình xong thay nak beton. Te kum ju nga kapo bang ngalung ha kapipin mo. Ngalung da kamon song phan chong ngala he la sa ngalung independent ngadon ka yeng ka sem ngadon ilok chong ngadon khon chong ha ba yeng ru mo nga be ilok ni decide ki kum do bangin ne te kum ta ha kan ni ru nga sim ba kan ke ik choice chong ha hite te ipa chong pa ban ong pa im don jong ka ban nga ha kan ni ru it's impossible mano ta pa man i khon chong te ne Kemudian pada pi idon namat pi. Nomor mana? but step but meet ipa chong ali idol ban nga I be mo the advice ni naman lalong kito kilalong mo seasoned politician veteran kidi ki veteran apa chim ki advice nyo kiro hard mo mata ka modern time ke election ka lapher mo but ke election ba macam mata ka lapher ba iwan ba hike idan ba hi iwan ba hi te kidang don ki meetings ba pen kunta ka no ba yuri mo Te kum ke kertong piru fladai piwan naga. Liang jong kalau ke elasek penolong ban yo i ban nomor kebun ki partai kerja kebun dan kam ban penklaim ya kayak kontrakam jong kada kam seri jong ke sedep. Kala ala sa ban ko kendiat kontrak ke buat kita ki ba yo i ba dan kam ban kam penklaim ne penkelai ki interkam ke konsel naka bokalong minta. Ba ni don kam man penklaim ya kada council. Ni don kam ba. Puman taru ben dapat mo. Kajing jajing man hapot itu council. Katuka backdoor entry mo kapa thung jam tang na kaba fi itu ini ite badong mo PMDC na yun no katuka dik ek bang happen pendung hada se council kantang ini ban man ba hiken mo badi ban streamline katu ini man pendong bet dak exam ai ye ki candidate ki bebet man hang katu scrutinize bahai ki keteng jumki dalam mi ke keteng khot daka mo ka written examination the deck written pindon sa personal interview hello jum kita ki marks bagi ki candidate mo ki belong eligible si saban yo itu ki demaki ken man yo dai ken ban chumurung tang namar ba itu ini dai hapo KCDC long kam long kum tu nama bele ka jingdu ka bakraw ya ke KCDC lada ki wan ki bru ki belong eligible kum lo ken try ka kam juki ke bakin perform tingi don kami ki bru ki benang batat ki belong eligible man yo ikatu ka post ki belong efficient man try ikatu ka post ki benang batat mo ke ka hok chuki ken man yo mo ke ka hok chuki makin yo ta ai ken kita samlaj ni man wan rum hang thi da kata ka jingling ko betul kit chi sai ka dis kam ban ban bahas shu ken te nga tharai kata ka di ka way ka point ka ba important bah ken Kala benar nomor barang ngitip ba pan pendung di department of kerja lain dan ke MPC ki distrik dan ke DPC kadum ta kada diskon kampat dan ki board ki komite ki commission ki ban pendung ki examen tola pendung ba na ka jingkar jula ba semtu kan ka way kan dai kamat ka ke BPP kan ani ka dai ka namang idot kami kena ki start man tu nambar bun sin mata ki kena ba ki do kan 2 jam ki start ki hable chabar jongka state lu chong melewat kam let kam ajak po mo balik tu isya kena ki start ban let chabar jadi man ba guru ki tap tu jadi dan kam ko bedai ban kam ken kanang man ka district council kanang kiyo kanang ba ken na don kum kita kena ki don ba chnong jadi kita itu turun jadi ban pencenai ba kam ta ban recognize ba ki nama bun sin ni ba ka sarkar ka don kam ya kadang ba chnong Dala don kam ki khat dam kam kila bu serut kalau kum tak tebun ki emo bener keren halot jong kata tamang itu buku makalong ta kadang don kadinya keren ban baik thmai ka sikse dik telase kum iloyar ba pen tebet ila dak ne kai ke jing pri ka propose amendment ni ka sikse dik kla bang sai ni kendian ngashi kendian mo ni keturu halot jong ketuki unrepresented tribes ba menta ngila ban penhe no kin sa penhe ya kan ka mo kin members ya kin ki hon kan ka hon kin point no chak po ka saupo ngut hon kita ki MDC ban wan ha de council the light one rio kan they through adult suffrage mo da ka vote election direct election but sau ngut pade kin kita ki na argut ki kin thai na kaliam ju government nang ta argut pade represent na ka ki unrepresented tribes tiki underrepresented tribes ngasih perkat ka mare mo ba kumno te pinban ra kita ki underrepresented tribes sebab man unagane umizo be budon hang ni pinban ra ki hang te apa de council ka am nama balik ka ktin ka language ka kumlong ki so tu te la shain da don ka apa ta ka dei be jung kasih mo kan ni ka de council te ami ni kasih kan
Lani ai bit da kamu long bit ba bande bit through direct election tu no. Ai bit ba kata ka ada subscription ni ai bit kata hikin through election bit ba kan. Namar ba kasat don na sila abang kadai ke jana ke pengkelo ke council ke on kadai ka custodian of land. Ni I ke hoi ke badia por wana penbaik ke naga jin penbaik por. Kandan ka ma bakin konsert lang ke council. Tekum kalau ya tu POI bahkan kadai ke jin yuk raj la saya ke jin pentranya ke buat dengan council. Nek oh ni hatu ka pote long lambir bah mo to ka first phase te habang UI baki kampelong te kita kinong kitimo ya kan ni ka council du kumju bakin don lang baki hakata ka komite ho komite holder ke te kum ta ke kalong ka ka ba ni shayong nama ka council te mo ka pe ka kendo ka siap habang minta pade kumno sha e ben charut te hadin pade nang tu ngai ipat baki sign pade ka tu ka MOU para mo nakajuk ka kami sagaway ka drama waki MUC ki bepersa te kisah ni tu ke MOU bikin dan problem ke ka tu ka jinge pendek tengah ihi ya kan ka mo ya kan ka jinglong jingman ba kabun hi nak kasong ka jing ka lale sabate te ban ya kata ka give and take baki ong mo bagi tadon ka give and take hanta ngai ibet babun ka ba give ban ya ka batik te kabun ki bangi ai saba ban ya kata bangi yo te kalong ka ikin ka ba ngosi tingiru naka discouncil da dangi po hakabor nga thare kataru ni hapet bah ni hapet scam chwaya le diken hapet scam bah kan ni ke kantam bagade bak kando ka siap ke dum khaste ni ibun ma hakko ko bor ma ni da ibun kin ki company bawana ba ki shu obe ki bandrung kita ki ku ha ki ku ki factory e ki babot ki wan tu untuk mana ba ai ya NSC ki sebenarnya tapi kita ni hapte la kam ni kita bat ngatur tu ba ka BPP tengi don hi na ka jong ke jing kam ni hap ya hi ka kum ka kendon mo jong ka pati point no so bade ke jing pen kra jong phi hang ni ha konstitusi jong phi namar ngila batong ba kurtong ba kini kon persana BPP udon ka blessing jong ka minister jong sukar meklaya te ibu ban sawai bana ka kongres kala dai lupa ba ka parti la kum kala dan ta ka kalau ada ke parti ham akan ke parti ko kanya konpan ke parti ko bantamai thiru phadai ke beri ko bantamai ke politik fine ila di sin balami madan de ngam juga bab dah kecil ngadu dang de hadu dah I'm not a quitter ngam ya tu ngam ju quit ke bangale ngam di benjobat temen taru hoi yang aki om tu babun mo kya be thak ni am nama company itu sikang jong amo ngadi ke beri kakam ke jam nabian ngaya bet ke bian mo kadi be kata be bikin ong ba oh ngim itu ite don ba ong ta mo tengah si ong kum ni ken ba don kam te kata ka jing itu don kam ban pet ya thong jo ka parti pet kano ka parti ka ban bala ban rai kata ka jing chin cha kada ku khoi ban rai ka jing kala ya ka jela jo pi ban rai ka jing kala ya ka yin ka sen jo pi kum yang ngaru mau ngayu tiket slam bat ngadi ke beri ko ba dang mi mentang bedang tamai mo kakam yang ngah rin lele ngandang tre shitom bet ngatre shitom man kasni bat mi bat step na du kasni mangayo tiket nga consult ba ki leader jonga ngatre kakam jonga ngayat bet kelenti te ngatharai ban snapat iki we pat mo kai ba ki kren spang jonga kundi penting respon ngam lele ka respon tu hi upra mo ulong kendong ki beri ki i ki pet mentang ya ka patu jumi ki depet bah nadu ke por MP lagi mentang kum jo tini hap ke belai ki beri ki kan ka ni ka patu ki wan lagi nam yo tu ipi ki wan lagi ki beri ki shania ka patu nama ni don ki nong yalam ka patu ki baskem ke ki dei hiru kami ka por ba ki diben ai chan ya ka patu BPP makan mancak man bangin yo ban pat yo tau lakam hadis council ni ka ar haja la pikra kum jo bangin yo bangin pensyati bangin ke nama ladang yo ahi ban pensyati de penyu ite ka kam penyu ite akan kesini baka BPP ka tre kumno lada longpat banyak kle mo ya kle jalan ya kle khaw lang hang tu long penyu ikin mano bale mano ba mano bak tre kam ba lada ngiyo pat nangihi ka we penyu ibe ya ka jin tre jumi ma kata ki diberi ke dimen start mata ki dimen penjot ya ka BPP nama ka BPP ka don ka thong nama ka pada ka ba ki dimen penjot ya ka BPP na ka BPP ka dipat ka khoi ki dimen penjot ya ka BPP na ba ka BPP ni don ni mana ai ki pada hande ni don tang ka we ka jingkulat benda wan mangi ni man ra ya ka jingkut ka senchat kada ngin pen kut bet ya ka bam sam
belasa hang ni pos nong jeng hak jela jeng ke balabam krun hadu kata-kata Rai ke PI ba EMDC ke baman suah kimla ban pengurlong ni kin ang nu basakum kemalki nomor kemalki la dai ko wen kisnon kasi ke ba tak survive kini kita ni la banok tapi nang issues ke PI ba la se nak senong nak kena konsumsi ke don kam se nak long EMDC ban pengurlong ni kin ang nu jong long senong kijing ang not jadi dong senong ha ko ni ong kan kabar kibalong kersimu sentrik tek isu isu jong senong jong abe jong konsensi jong konsensi lo pi ba jeng duna konsumsi jong pi me philaj ban yakun ba dekimat ki badai jong parti barok kawai ban wam sutu ya ta kanda ningkong itu mo habang kami representative ya ka constituency de jong ngana benera men sini ke constituency mo kindon kikam ki bagay mangate habang represent ya kita ngapit kini ki bru jong ningkong ya ka constituency hande dapat pa nakapo party pada ka party ka don naka jong mo ka thong ka bangin ni le te kum ta kin ngapin tray lang kin ka constituency rung hap ai ka po jong ngapit ki bru kini ki development scheme kini kita mo kum ki kam ki jam ki bangin de ban yarap ka constituency de jong ngan hap le board net bat bin sim hap ai kata te bandong pat ya kastit la jong ru minum la bagi habang atre baka party jini ni don la ka jong ka thong ni na bata upat pa bor te ladang adon hapok ka mo la sang adon hake isi maybe ngam te ya kata ladang along kum taru ngana menteri menta baro ya happen bet yemi ki an happen scam yemi ki an la ni mungkin ki an menta ru ngi don ki an tiba hot ka don ka an hade kim don benya tukum kita ru ngi happen bet te dan ta pati ngi dimension asu ki an no according to the modern time ken kum kapor bayat kum tahi ngi di ben bahar ngi ki an gi don bi ki an basarang ngi ru ngi ben bahai ki habyat lang kum kata ke bayat ke juk benyat utan kum mentah kanika fin ia dis council kanika mo ka leakage financial leakage hapok ka dis council ka bujur ba professional tax ka don problem nang ta pendepit ikani mo haki toll gate ki yat ki kali ki yat ki trop ki bucket ki tu ki mak kum ki wood ki timber ki ding ki sit kadi ki ek ka ba ni di ban pet bhai ka ni di ban wa ki technology ba thamai ke kum bachus kan kum ta phile ya airport kum sim janjang ni ya nak scan nak clear kan balai pat ni marak hakini ki toll gate bon rakin ki kor ba thamai mom ta pekin kan debu bah debu di beri betikna kanang ba kanum don ka tu ka financial leakage ba kanang ka district council kanang yo pisa ban ra ban pen bah ya ka district council ke oh habya tu ka ken hoy kanum don ka leakage teman tapi shu tu do pensel do bar te lo mi ma de ba lo na no wara ki scanner wa book CCTV book computer bu deki bapiang ki beri pressure tu nang ta bu deki expert mo ki expert ru haka baru khat ki liang ke haka ko mo apa just council ada pina menteri kan ko bu ki expert ke ki bala ban yarap ba ya ka discount ko ban pen ki ke ki chartered accountant bu chpong apa ngo play ande ka pisang pa pinang yo te man wan apa ka council jong bet ka kam dia pinyo ba ke no okay Problem ni kot lah sen yang ai ya kena kabu kena feel situ nak song jong ka malki la dimkra okay ko boleh shibun ya ki pat ba nong song yang ka 17 lam kra constituency ngashim ya kena kabu mo bangan wan syakmat jong pi bangan long kum itai MDC ha kena ka election ngadik i candidate nak ka VPP ba pitip hiru ka VPP ka long kum no ka VPP ka thong jong ka VPP ni kong ka dikata bangin pen khut ya ka dika imlang ka salang ngipin khut ya ka bamsap ka bala bam krun ni ka state chungi tengah ngau chupin tu ya pila da pio ihi ba ka BPP ka don kata ka thong ka khut ba ba ra ka ta clean politics mo ka clean politics jing khut ha ka senchar ka khadar ka de ka ni ka party ka ba pin hab ban ya tili met ban ben sim wan cha khaman khanam ba kan ba pat ka loi paten juki khun jong phi ha ka singi ka balik thap ya ka put sngo bahak mau ikani bagi part ki leaders jungi kila tre met ban mentim ban wan chakmat ban ya da ya ke jala jungi na kani ke jingbam krun sa ka wei pade ya ki nong shnong hoi ngatip mo ka shnong jungi kalam kra constituency ka malki constituency kani ka 17 lam kra hi barok wei nila bun ki bri ki belong educated ki bastan
Te haka sengi ke bade tep bud. Semua bahaya mi kamtam ki benang bastan. Nama lada pemi mapi kinwan pat deki we matep haka jaka jong pi. Kita ki brio ki bawan tep pat haka jaka jong pi ki deki brio ki balui lui ki bam da tip tan mo ya ka kam sincha ka kadang ki deki tan ki basha man pen biet haki nong shim kabu. Te lada pidon kata ka jingkit klik nama ta ka jela jong pi bangin ya te ya ka jela ngin ya kiu lang ha barok kalian sngo bah wan chakmat ba ngim dei ban penduk na le no ya ka shibut tu nama ka shibut ka de ka bod jong pi ban pen kala ya ka jat bendrio ya ka snong jongi kamtam publish shibun. Kula Shibun kong all the best. How is it? Nice?